leta zunze ubumwe za Amerika na Etazini bitandukaniye ko duhora twumva leta zunze ubumwe za Amerika na Etazini bitandukaniye hehe cyangwa se bihuriye kuki? Harimo itandukaniro hagati yabo bombi. Bivuze leta zunze ubumwe za Amerika n'uvuze Amerika biratandukanye, n'ubwo kenshi benshi iyo uvuze ngo ugiye muri Amerika bumva ko ugiye muri Etazini cyangwa se muri leta zunze ubumwe za Amerika, ariko biba bitandukanye. Etazini nizo leta zunze ubumwe za Amerika, mu rurimi rw'igifaransa ni leta zishize hamwe, nizo kandi bita US mu rurimi rw'icyongereza bagize mu mfunyafunyo mugani w'abarundi. Ni ukuvuga ngo ni amaleta, ni ukuvuga ngo hari amategeko ahana abanyabyaha muri Texas, ayo mategeko adashobora guhana abanyabyaha muri Kentucky. Amategeko ahana abanyabyaha muri Kentucky adashobora guhana abanyabyaha muri New York. Donc bigenda bitandukana, bamwe bose bafite amategeko yigenga, ariko byagera ku bintu bijanye n'imibanire n'andi mahanga. Twongeye kubasuhuza abakunzi b'Imuhira Studio, tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ibiganiro byacu. Ibiganiro byacu nk'uko twababwiye ni akagaruka, ntabwo biza bishira. Uyu ni wa mwanya mwiza. Turagushimiye wowe umaze gukora subscribe kuri chaîne y'Imuhira Studio. Nawe utarayikora turagusaba kugira ngo uyikore. Uwakoze subscribe kuri chaîne y'Imuhira Studio turamushimiye cyane, yakoze ubutwari bukomeye, kandi turagushimiye kuba warahisemo chaîne y'Imuhira Studio gutegera no gukurikirana ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe. Nk'uko mubizi hano kuri chaîne yacu tubazanira cyane ibintu by'amateka, ibintu by'ubuhamya, ibintu bitandukanye, nyine video zitandukanye. Kuri uyu munsi murabona imbere ya kamera y'Imuhira Studio umusore ukiri mutoya cyane, wakwibaza ngo niki tugiye kuganira, ariko utegereze urebe. Reka tubanze tumubwire, abanze yibwira abakurikiranye chaîne y'Imuhira Studio, abakunzi b'Imuhira Studio. Ku batamuzi, ubwa mbere aje kuri iyi chaîne yacu tumutumiye. Turagusaba ngo wibwire abadukurikiranye. Urakoze. Murakoze. Maje kubasuhuza mwese abakurikiye Imuhira Studio. Yanti amahoro ya Yesu Kristo abane namwe mwese, kuba mwemera n'abatamwemera nabo ngira ati igihe cyo kumwemera. Ubwo abatamwemera ni bande? Bashobora kuba mu ngeri zose zishoboka. Naho amazina nk'uko mwari mubimbajije, nitwa Ndayishimiye Patrick, Bushari wa Ndeberi, Ndeberi wa Mbonyi wa Ndarumenyi wa Ndinguye wa Mutabazi wa Kivunanka wa Ngoboka, Ngoboka wa Mugara wa Muganya, ugakomeza ukagera kwimwitira. Mu ncamake cyangwa se mu buryo abo bose baravukana, abo bose barabyarana. Hano nkuze kumva abantu benshi baguhamagara akazina ngo teacher. Ako kazina ko wagasizeko niyobara ko wiswe n'ababyeyi kavuye? Ako kazina sinavuga ko ari izina ryanje, kuko ko iryo zina rikuruta. Mpamvu nukiri umwana iryo zina ryo wajyaravuye? Iryo zina ryavuye ku kazi nyine, niko nabivuga. Hari amazina atangwa n'ibyo ukora, bigatuma abantu bayakwitirira. Bimenyerwa gutyo nyine. Ababonagiye nigisha, nakozeho akazi ko kwigishaho imyaka itari mike. Wigisha ibiki? Kuva nko muri 2014 gushika 2020 nakozeho akazi ko kwigisha ururimi rw'icyongereza. 2018 gushika 2020 nyine nabwo nakozeho kandi kazi mu kwigisha, ariko nigisha ibitabo bimwe na bimwe bya Bibiliya, ibitabo nka ibyahishuriwe Yohana, ubuhanuzi bwa Daniyeli, n'ibitabo by'amateka uko ari 12 bya Bibiliya, n'ibindi nagiye nigisha. Ariko aho niho hakomoka iryo zina. Niyo barikuriye izina rya teacher? Yego, nagiye nigisha bampamagara teacher, bituma ndetse nabo ntigishije nabo rimwe na rimwe ariryo banyita. Okay, urakoze cyane.
wavuze ko wigishije ibitabo 12 by'amateka. Yego. Ubwo izo ni ibihe? Ibyo bitabo ni ibitabo bya Bibiliya bikurikira ibitabo byitwa ko ari ibitabo bya Mose. Ni ukuvuga ngo guhera ku gitabo witwa Yosuwa ugakomeza ishami yose kugeza ku 12 nyine. Ubwo ni muri Esiteri na Ezeya na Nehemiya nibyo bisoreza ibyo ngibyo. Barakoze cyane. N'amateka ndumva ko uyazi cyane. Uyu munsi reka ahubwo ikiganiro cacu tugihinire mu mateka. Ubanza udukonjorereho utubwire hejuru y'amateka ngiye kukubaza. Kubera ko tuguprofise duhura nawe ahangaha turavuga ati reka tuganire ku mateka kugira ngo twumve icyo amateka tubwira. Cyane cyane nyine hari abantu bakunda ubumenyi kumva, kuko hari abantu bazi ariko badasobanukirwa, bazi ibintu bakabimenya uko utariko. Ubwo rero reka tugende mu mateka. Wenda amateka ngiye kukubaza, amateka reka mbanze ku mateka y'igihugu tuvuga ko ari igihugu gifite imbaraga ubu nyine ku isi, kuko nico tuvuga gifite power, Amerika. Leta zunze ubumwe za Amerika na Etazini bitandukaniye, ko duhora twumva Leta zunze ubumwe za Amerika na Etazini bitandukaniye hehe cyangwa se bihuriye ku? Wakoze cyane. Icyo ni ikibazo gisa n'icoroshe kandi gisa n'ikigora benshi, kubera ko ari ibintu bisa kandi bitandukanye. Harimo itandukaniro hagati yabo bombi. Uvuze Leta zunze ubumwe za Amerika n'uvuze Amerika biratandukanye, nubwo kenshi benshi iyo uvuze ngo ugiye muri Amerika bumva ko ugiye muri Etazini cyangwa se muri Leta zunze ubumwe za Amerika, ariko biba bitandukanye. Leta zunze ubumwe za Amerika ni igihugu kiri muri Amerika. Amerika ukaba umugabane urimo ibihugu, muri ibyo bihugu hakabamo Leta zunze ubumwe za Amerika. Ukuvuga ngo Leta zunze ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bigize uwo mugabane. Etazini nizo Leta zunze ubumwe za Amerika. Ni ururimi rw'igifaransa, ni leta zishize hamwe. Nizo kandi bita US mu rurimi rw'icyongereza bagize mu mfunyafunya umugani w'abarundi. Ni ukuvuga ngo ni amaleta yagiye hamwe arihuza ategekera hamwe aba federasiyo. Ko nabivuga ni Eta federale. Hari ibihugu bita ngo ni ama Eta federale. Wenda turaza kubigeraho imbere. Byakoze icyo no kwita federasiyo, ubumwe, biriyunga igihugu kimwe, ariko ari ibihugu bigiye bitandukanye byinshi. Naho Amerika muri rusange ni umugabane, ni mu migabane dufite ku isi minini. Umugabane ndibaza niba ntibeshe ni umugabane ugira kabiri ku bunini nyuma ya Aziya. Hanyuma Amerika igizwe n'ibice bishika nko muri bitatu, bigizwe n'ibihugu byinshi. Ni umugabane ufite icyo bita ngo ni Amerika y'Amajyaruguru. Iyo Amerika y'Amajyaruguru rimwe na rimwe bamwe bayifata nk'undi mugabane ukwawo. Hakaba na Amerika yo hagati cyangwa se Amerika Centrale. Abandi bashobora kuvugamo ibindi bihugu bavuga ngo le pays des Caraïbes cyangwa se le pays des Antilles. Ibyo byose biri muco bita Amerika yo hagati. Hakongera hakaba na Amerika yo mu majepfo, benshi bakunda kumenya cyangwa se bamenye ku izina rya pays du Sud, Amerika du Sud cyangwa Amerika Latine, nubwo nabyo ari andi mazina agenda atandukana. Amerika Latine na Amerika oya bisa naho rimwe na rimwe biganisha ku kintu kimwe, ariko kandi kimwe kwacu kiba gifite icyo giseserezaho, nimba ariko nabivuga gusumba. Nk'ubu tuvuze Amerika Latine ni ibihugu byose ufatiye, ndetse n'ibihugu byo muri Amerika yo hagati bivuga indimi ziri derive cyangwa se zifite inkomoko ku Kilatini, ku ndimi z'abaromani za kera Kilatini. Donc ni ibihugu bivuga Ibifaransa, Espanyol, Portugais,
donc izo ndimi ni indimi zose zikomoka ku rurimi rw'ikilatini. Ni ukuvuga ngo hagati uhereye kuri Amerika yo hagati ukamanuka muri Amerika y'amajepfo, ibihugu byinshi muri ibyo ngibyo bivuga izo ndimi, bikaba ariho bikomora iryo zina rero rya Amerika Latine. Amerika du Sud rero donc igizwe n'ibihugu bike par rapport na Amerika Latine, kuko muri Amerika Latine harimo n'ibihugu zo muri Amerika yo hagati. Donc Amerika niyo ngiyo mu magambo make. Hanyuma tutaraja kure, leta zunze ubumwe za Amerika zigizwe n'amapeyi cyangwa n'amapeyi angahe? Ukoze leta zunze ubumwe za Amerika nk'uko nari mbivuze ni igihugu cishize hamwe, kibarizwa muri Amerika y'amajyaruguru nk'uko nari mbivuze haruguru. Kigizwe n'amareta cyangwa se ni ibihugu byishize hamwe. Ntibavuga peyi, babyita amareta, amastate mu ndimi zabo. Mu rurimi rw'igifaransa nibo bakunda gukoresha eta, ariko mu ndimi zabo bakoresha state. Ya state ya Missouri, state ya Texas, state ya Arizona, ibintu nk'ibyo ngibyo. Donc bagenda bakoresha ijambo state, ariko mu buryo bugaragara ni igihugu cujuje ibyangombwa, gifite amategeko yacu kigenderaho atandukanye n'ay'ikindi, bihuriye muri ya federation navuze haruguru. Donc uburyo ibihugu byitwa ko ari pays fédéral biba byubatse, ni ibihugu biba bisangiye umutegetsi w'ikirenga, niko navuga. Cour supreme aba ari imwe, hanyuma bagira umuperezida umubategeka, hanyuma ibijanye n'ububanyi n'amahanga bikorerwa mu gihugu, donc ari kimwe. Ariko buri leta yose ikagenda igira ubucamanza bwayo, donc ubutabera bwigenga bufite amategeko atandukanye nubwo mu yindi leta. Ni ukuvuga ngo hari amategeko ahana abanyabyaha muri Texas, ayo mategeko adashobora guhana abanyabyaha muri Kentucky. Amategeko ahana abanyabyaha muri Kentucky adashobora guhana abanyabyaha muri New York. Donc bigenda bitandukana, bamwe bose bafite amategeko yigenga, ariko byagera ku bintu bijanye n'imibanire n'andi mahanga, bose bagahurira kuri wa mutegetsi w'ikirenga, ikaba n'ubucuruzi bw'amahanga, ububanyi n'amahanga, bose bigahurira ku gihugu kimwe, arico citwa rero leta zunze ubumwe za Amerika. None se ko tuzi ko Amerika iyobowe na Trump, bivuze ko Amerika yose na za Amerika Latine watubwiye, na za Amerika Centrale zose watubwiye, ziyobowe na Trump, na za Canada, ni ukuvuga zose ziyobowe na Trump. Uko abantu bimagine bazi ko Trump wenda niwe uyoboye Amerika yose. Ibyo bintu wabidusobanura gute? Icyo ni ikibazo cyiza. Ukiraho ikambaza nkwibutse ko Trump ubu yacuye igihe, yakorewe mu ngata mugani w'abarundi. Ubu hakaba ariho witwa Biden. Abantu bose bazi ubu nyine ko Biden ari we perezida wa Amerika. None abo bantu basobanura gute? Ni ukuvuga ko Biden ayoboye Amerika Centrale, imwe watubwiye Amerika Latine na za Canada zose ko tuzi ko ziri muri Amerika. Ni ukuvuga Biden ayoboye Amerika yose. Bisobanura oya, igisubizo ni oya. Hanyuma ibisobanuro nabyo ni bikurikira. Amerika Biden ayoboye ni za leta zunze ubumwe zihuje, ni leta 50. Kuri ubu ni 50 zagiye zizamuka nyine bihera hasi, turazenda kugira mu mavuka yazo. Ariko kuri none ni leta 50 ziri mu majyaruguru, donc muri Amerika du Nord. Amerika du Nord rero niho izo leta ziri. Hagati aho muri Amerika du Nord Biden ayoboye amayeta 50 niyo yitwa leta zunze ubumwe za Amerika. Yego cyane. Hagati aho apare y'izo 50 hari izindi leta ziri muri ayo majyaruguru ya Amerika nanivuze. Urugero ni nk'iyo leta ya Canada waruvuze, ni leta yigenga,
ifite umutegetsi wayo, ifite constitution yayo, ifite abanyagihugu babo bafite devise zabo bitandukanye n'ibibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hariho igihugu nka Mexique mu majepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cigenga, gifite politike yacu n'ubutegetsi bwacu bwigenga. Hariho igihugu nka Greenland, naco ni igihugu kiri mu majaruguru ya Amerika, majaruguru ashira uburasirazuba, donc naho nanone ni mu majaruguru ashira uburasirazuba bwa Canada, kuko na Canada ubwayiri mu majaruguru ya Amerika. Ni igihugu citwa Greenland. Geographiquement kiri muri Amerika, ku mugabane wa Amerika. Ni nikirwa hagati aho, ni naco kirwa kinini ku isi. Ubwo abatumva kirwa ni kirwa yego nari mvuze mu kirimi gishobora kumvwa na bose, ariko abantu bamenyereye ibinyamazuru ni kuvuga ni ile cyangwa se ni igihugu kiri hagati ya batumva ico ni igihugu badukurikirana batumva ikigwa uko ariko hari n'abatarize batazi ile mu gifu rero n'uvuga ngo kiri igihugu kiri hagati ya miji sinzi, ariko ni igihugu kiba kiri hagati, ni igihugu n'agasozi, ni ubutaka buba bugoswe n'amazi buri hagati y'amazi, ni ubutaka buri mu nyanja hagati ya Pacifique na Atlantique, zose kiri hagati y'inyanja ya Atlantique n'inyanja ya Pacifique, ndetse mu majaruguru yaho akaba inyanja ya Arctique. Donc urumva kizengurutswe n'inyanja. Narivuze ngo geographiquement kiri kuri uwo mugabane wa Amerika nkuko twari tubivuze, ariko politiquement kibarizwa muri Burayi. Donc ni igihugu kiyoboka ubwami bwa Denmark. Igihugu cyo mu Burayi. Umva kibarizwa muri Europe. Kibarizwa muri Europe politiquement. Nibyo nari nkweretse ati naho kiri biriya bihugu bigenda bitandukanye byose biri hamwe, ariko bamwe bose bafite leta zabo. Ni ibihugu byose bisa n'ibiri hamwe geographiquement, ariko bamwe bose bafite ubutegetsi bwabo n'amategeko atandukanye n'ay'abandi. Muri leta z'amajaruguru nari mvuzemo leta ya Canada na leta ya Mexique na leta ya Greenland, nizo bihugu binini birimo, ariko hagati aho hariho n'ibindi byinshi nazo cyane cyane byinshi muri byo n'utuyili nka za ile za Bermuda, nazo zinshi muri zo ziri mu majaruguru ariko zikayoboka ubwami bw'Ubwongereza. Donc urumva bamwe bose bafite ubutegetsi bwabo naho yitwa Amerika, yego, ariko iratandukanye. Mu majepfo bafite ubutegetsi bwabo, abishize hamwe nibo bonyine bategekera hamwe, bagasubira bakagira gute, bakitwa ko ari igihugu kiri hamwe. Kugira ngo nze kubisobanura neza byumvikane, reka wenda ntanga urugero nkoresheje ibihugu by'ini wacu bifite ubutegetsi busa n'ubwo ngubwo. Yego. Ibihugu byitwa ko biri leta federale, urugero twotanga ni nk'igihugu cya Ethiopia, za Nigeria n'ibindi byinshi. Ariko reka ntange ku rugero rwa Ethiopia kuko ari igize igihe mu ntambara, tugize iminsi twumva aho leta iri ku butegetsi, niko nuvuga, iri kurwana n'abo mu bwoko bw'Abatigray, bari guharanira yuko bikukira bigenga. Nuvuga icyo bari gushaka niki, bari igihugu cigenga, mu bandi magambo ni intara niko zitwa, ariko ziyoboka umuminisitiri umwe cyangwa se umutegetsi umwe uri muri Ethiopia yose. Nuvuga muri Tigray bafite leta yabo, Abaoromo donc muri indi province mu yindi bose bakagenda bagira leta zabo, ariko bose bakaza guhuriza ubutegetsi hejuru ku mutegetsi umwe. Nuko turi kubibona ubu ngubu bari guharanira kugira ngo bikukire bigenge, batabarizwa kuri wa mutegetsi umwe ariwe Abiy Ahmed uriho kuri none. Donc Amerika nayo ni nkuko imeze, ni ibihugu byose bimwe nkuko nabisobanuye bifite ubutegetsi bwabo, ndetse n'umutegetsi mukuru areka gusa kwitwa president, akitwa governor cyangwa se umuguverineri, asa n'utwaye intara, kuko igihugu
n'ibijya byose byishize hamwe ariko ni ikintu kinini ndetse byose bigiye hamwe kiba igihugu kinini kigira kane ku isi mu bunini nyuma y'Uburusiya Canada ndetse n'Ubushinwa naco kigakurikira ari igihugu kinini cyane umva ahantu hakoraniye ibihugu 50 aba ari ubutaka bunini cyane mu magambo make nuko bimeze mu majepfo bafite ubutegetsi bwabo ibihugu bihari nka za Brazil za Chili za Argentine ibihugu byitwa za Belize izo zose bifite ubutegetsi bwabo budahuye n'ubwa leta zunze ubumwe za Amerika muri make Biden ntayoboye ntashinzwe kureba birabice nta n'amategeko yotanga nkiretse amategeko mpuzamahanga nkuko ashobora kudutegeka natwe turino aharanira wenda amategeko agenga inyoko muntu niko nuvuga bene ibi usanga ni igihugu gifite cyo bita droit de veto donc gifite ijambo ku isi gishobora kugira icyo kivuga ariko ntigishobora kwimpoza ku mategeko y'ikindi gihugu cubaha andi mategeko y'ibindi bihugu kikarespekta bagoboka gusa mu gihe harabaye kudakurikiza amategeko kw'ibindi bihugu nyine donc bakaza nk'abajanama ariko ntibaza ari nk'abategetsi baje kugira gute gutegeka ikindi gihugu niyo mpamvu benshi babitiranya bakavuga ngo nibo bategetsega isi bakagira ko nibo bategetse n'iri Amerika yose oya Amerika yose itegetswe buri leta itari muri bujya bumwe ifite umutegetsi wabo urugero rundi ngweza ejo bundi duheruka kumva umutegetsi wa Haiti wapfuye wasanzwe biwe mu rugo yari president w'igihugu Haiti ni kimwe mu bihugu biri muri Pays des Caraïbes no kuvuga kiri muri Amerika yo hagati ni igihugu cigenga hishwe president wacu ntabwo ari governor nk'ubwo twavuze bagiye bagavana bategetse ziri leta ni umutegetsi wigenga magambo make subiza ico kibazo Biden ategetse leta 50 gusa nyuma y'izo nta zindi ategetse Amerika yose nkuko twumva nyine ngo Amerika tukibaza ko wenda ari nk'igihugu kimwe ariko kandi ni continent ni ikihuriyeho tuvuga izo leta zunze ubumwe za Amerika ni ikizihuriyeho n'andi mahita ni ikizishobora kuba zihuriyeho ku bijanye cyane n'imiyoborere ku bijanye n'imiyoborere nuvuga ko ari ntaco uko muri Afrika hameze ku mategeko cyangwa se imibanire ya leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'imibanire y'ibihugu Amerika n'ibihugu bya Afrika imibanire bafitanye nico kimwe nuko bayigirana n'ibindi bihugu byo muri iriya migabane y'isigaye ntanze nk'urugero bagiye batandukana abahuza n'abahuje politike donc hari politike zikomakomeye ku isi ibihugu bigenderaho politike y'abakomuniste na politike y'abakapitaliste uvuga ngo abaza gusa n'abafite ibyo bahuje cyane n'abahuje icyo ngicyo bose bagendera kuri kapitaliste abanyamerika n'abakapitaliste ariko nawe ukaba uri umukapitaliste muzoba muhuye kuri ico nta n'ikindi naho nabahuriye muri leta nabo mu mahita oya saba bahuriye mu mahita komutene none se hariho abakomuniste cyangwa se abakapitaliste batuye muri Amerika y'amajepfo batari muri zijya leta zunze ubumwe za Amerika ego abakapitaliste hanze no hanze ya Amerika bariyo urugero naringiye kuguha hariyo nk'ibihugu bigendera kuri politike ya kapitaliste tuvuge nk'urugero nk'ubwongereza ibihugu nk'Ubufaransa ibihugu byinshi muri mu Burayi ibihugu bikoresha politike capitaliste ibihugu byinshi muri Aziya ibihugu bikoresha communisme donc abahuje abemera politike y'abakomuniste donc aho bari hose no muri Afrika nuko bimeze abemera capitaliste aho bari hose barahura urugero nangiye kuguha ni urugero rw'igihugu cyitwa ngo Cuba ni igihugu gifite amateka yo guhangana na Amerika kuko bo bayoboka abakomuniste Cuba iri hehe Cuba iri muri Afrika nako muri Amerika yo hagati iri muri Amerika yo hagati ni igihugu kiyoboka communisme Amerika ikayoboka capitalisme donc ni ibihugu bitigeze bihuza na gato amateka nk'abantu bakuze nibo bayazi cyane ingoma za Fidel Castro na Raúl Castro izo zose ndetse Che Guevara abo bose
nabo muri icyo gihugu bahanganye ukuye Che Guevara wo muri Argentine ariko yari yarifatikanyije na Cuba ni ukuvuga Che Guevara we yari ingwanyi mpuzamahanga ariko mubivuga afite nyine inkomoko yo muri Argentine muri Amerika y'Amajepfo ariko ntiyemera capitaliste yari umukomuniste yagiye arwana henshi hatandukanye niyo mpamvu yagiye gufasha ba Fidel Castro donc icyo nerekanaga warumbaje ngo se bihuriye abadahuje kuri iyo politike ntaho bahuriye abayihuje barahuza n'abafitanye imibano nk'uko ku bihugu bya Afurika bavuga ati dufite ambasade yacu muri iki gihugu nabo ni uko nguko nta kindi kigize none abadafite ambasade muri leta zunze ubumwe za Amerika ngo nayo igire ambasade iwabo ni ukuvuga ko hagati yabo nta mubano uhari politike yo muri Amerika nubwo basangiye umugabane ariko nicyo kimwe niyo hanze yayo urakoze cyane hanyuma dushaka reka tugende gahoro gahoro banza utubwire hejuru ya zira leta zunze ubumwe za Amerika ko ari 50 zitwa ko arizo Biden ayoboye kuri ubu ngubu iyo batoye mu president wa Amerika tukamumenya nta wundi umenyekana n'uyoboye zira leta zunze ubumwe za Amerika ko ari 50 zavutse gute zaje gute zahozeho cange nizo zabayeho mbere se ya Amerika kugira ngo ibeho ko ziri muri Amerika nazo kugira zitwe leta zunze ubumwe za Amerika akoze ni ikibazo cyiza kandi kiza kudufata usubira inyuma cyane kugira ngo tubisigure mu myaka ya mbere cyane myaka y'ubukoroni nk'uko hano twakoronijwe muri Afurika n'abanyaburayi baje kudukoroniza ariko barahereye muri Amerika babanje gukoroniza abanyamerika nyuma babona kuza gukoroniza abanyafurika ine abanyaburayi baje gukoroniza Amerika bivuze ko uburayi bwabayeho mbere ya Amerika sinavuga ko bwabayeho mbere ya Amerika ahubwo bivuga ko civilisation y'abanyaburayi ariyo yari isa n'iteye imbere gusumba y'abanyamerika abanyaburayi bayisivilize kuva kera niko babivuga ariko bamenya gucuruza abantu no bategeka nabi cyane bategekesha igitugu bivuze ngo icyo kibazo kugira ngo usubize ivuko rya leta zunze ubumwe za Amerika bifatanye n'ubukoroni niyo mpamvu nari mbijanye aho bifatanye n'ubukoroni bw'abanyamerika bakolonizwa n'abanyaburayi mbere y'uko abanyaburayi bagera muri Amerika cyari igihugu gituwe n'abantu benshi ariko batari benshi cyane kuko ubona ko imyaka igenda yiyongera niko ubwinshi bw'abantu bugwira niko bamusubiye inyuma niko ugenda ugabanura umubare w'abantu bari bariho bari batuye bitwa amerenzi niko babitaga abanyamerika b'ico gihe bari basa gute bari umweru canke bari jaune babita gute n'aba blanc babitaga n'abamerenzi ni kuvuga benshi muri bo bari abantu b'abahinde ubundi bamwe bavuga abahinde bo muri Amerika les premiers habitants nibo basanga ubutaka nibo ba autochtone b'abanyamerika donc nabo bivugwa ko amateka yabo agenda avuga ko mu myaka 13 ishize baje ari abimukiye bava mu Burayi no muri Aziya baciye muri Siberi bakambukira mu gihugu citwa ngo ni Alaska ni leta imwe muri leta zigize Amerika leta z'ubumwe Amerika nk'uko twari tubivuze abo bagenda binjira nibo bagiye bavamo abaturage ba mbere n'ico gihugu ca Amerika ariko yari amoko menshi agenda atandukanye bamwe bose bitegeka atari leta zihuje nyuma uko imyaka yagiye iba hagiye haza abandi bantu nk'aba bitwa aba Vikings nabo bagiye baza bajya twakaza tubona amafilime bakina amafilime menshi akinwa abavuga ku mateka n'ubundi aba Vikings n'abantu nabo bagiye ari abimukira bagenda bashaka
aho batwara bageze muri Alaska bo bari bavuye nabo bari bavuye mu Burayi n'abanyaburayi nabo aba Vikings ariko baje bataje gukoloniza bagenda bahiga ubuzima imibereho ona ni mu myaka ya kera bagenda bari abantu bari batunzwe no guhiga ndetse no kurya imbuto zagize nkuko n'andi mateka y'abanyafrika n'abifuza hafi ya bose nuko bari babayeho bagenda bimuka rimwe na rimwe bahunga ibyorezo byagendaga bitera nyuma rero y'aba Vikings haje kuza epoke ya colonisation umunyaburayi wundi wa mbere wahageze ni uwitwa Christophe Colomb amateka avuga ko ari umuturage w'igihugu cyitwa mu Repubulika y'Abajene Repubulike des Jeunes atari abajene b'abasore ariko ikaba ari nk'igihugu cyayobokaga ubwami bwa Espagne nibo bamutumye aja ku-explora nk'uko abandi ba-explorateurs baje ino muri Afurika nk'abo tuzi cyane mbona hano amabuye muri Birare y'abitwa ngo ni Livingstone na Stanley bageze ino nk'uko twagiye tuziga mu mateka yo mu mashuri ya secondaire donc nka burya barya bagiye bazino nabo bohereje abandi baja mu migabane itandukanye ariko bagenda bagiye bazi ko bagiye mu Buhinde Ubuhinde ni nkaco gihugu cyari kizwe muri ico gihe ariko baciye mu nyanja ya Atlantika baserukira muri Amerika yari kumwe na equipe yiwe yego ni uvugwa ariko yari kumwe na equipe nini y'abasare bagenda bamurekeje agezeyo yashikiye ahitwa ngo ni San Salvador ni muri leta ni kigwa kiri hagati muri leta muri Central America America du Centre uvuga ashikiye aho ngaho rero ahasanga hariho abandi bantu asanze hariho abandi bantu donc ibo biyumvisaga ko apari y'abanyaburayi wenda n'abahindi ari nta bandi babaho ari hageze asanga hatuwe n'abandi bantu yari ageze kuri découverte itangaje asubiranaga y'ubutumwa abushira bamutumye ababwira ko hariho ahandi hantu icyakurikiye rero haje abakoloni ndetse n'abamisiyonere bagendaga baherekezanyije nk'uko byabaye hino muri Afurika ntibasiganaga abaje gukoloniza n'abaje kuvuga ubutumwa kuko muri ico gihe abanyaburayi bari babuzi baja kuvuga ubutumwa muri ibyo bihugu bya Amerika hagiye umubare w'abantu benshi baragenda nibwo colonisation zatangiye ariko bagenda bakoloniza abandi bakolonije barya bitwa ngo naba Amerenge basanzeyo bo mu moko agiye atandukanye muri ayo moko atandukanye rero bamwe bose bari bigenga ku gasozi kabo nta bwami bukomakomeye bafite yego bishakira imibereho nta kindi kintu iby'ubutegetsi civilisation yari iri hasi n'abategeka abantu batari benshi cyane abanyaburayi bagezeyo rero abanya-Espanye abaportugais abafaransa ndetse n'abongereza bagiye baza mu byiciro bitandukanye bamwe bose bigabanya ibihugu nk'uko bagiye bagabana na Afurika yacu hanyuma batangira gutegeka uko bategetse ibyo bihugu rero nyuma nibo baje gutuma haza kuvuka icyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bivuye muri bande bajya bakolonizwa bageze aho bashaka kuja kugira gute kwiyonkora donc kuva muri bwa bukoloni gushaka ubwigenge independence nk'uko ijambo rikunda gukoreshwa cyane nk'uko natwe ino byabaye aho rero uko bagezaga guharanira ubwigenge niho havutse Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo zavuye muri baba Merenzi bari bakolonijwe zavuye muri baba Merenzi ariko kandi nanone nkiraho abanyamerika cyangwa se cyitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagizwe nabo basangwa gutaka aribo ba Merenzi ariko nanone kandi hakabamo abacakara bazanwe muri ico gihe c'ubukoloni baje guhingira abanyaburayi donc gukora mu mirima y'abanyaburayi amaplantation yabo mu kwimba amabuye y'agaciro ibintu bigiye bitandukanye nyine byakorwaga abakoloni bakoreshaga kuko muri ico gihe habaye ubucakara bukomeye baje no muri Afurika bamaze kubona ko hari abandi bantu bakomeye barabazana kuko benshi mu bo basanze babakoreshaga imirimo ivunanye
yarabicaga bagiye barimbuka basanga ubutaka baho ariko babonye abanyafurika ari abantu bakomeye babajanayo ku bwinshi niho havuye ubucuruzi rero bw'ubucakara ubucakara buratangira barabacuruza mu bagiye rero kuba abanyagihugu ba leta ya none ya Amerika nk'uko abakoloni bagenda bagwira ubucuruzi bw'abacakara bwaragwiriye bagenda bakoroniza hirya no hino uko bigabanyije ibihugu abacakara baba benshi muri abo bacakara rero nabo bari mu baterereye cyangwa se mu banyagihugu ba leta zunze ubumwe za Amerika ariko nanone kandi barimo abanyaburayi bagiye baza muri iyo myaka bahunga itotezwa ry'ubukristu bakorerwaga mu Burayi bivanye no kwemera kwabo itotezwa mvuga ni itotezwa ritandukanye naryo tumenyereye muri Bibiliya aho leta z'abaromani zicaga abakristo bemeraga Yesu Kristo babasaba kwihakana Yesu Kristo cyangwa se abayahudi bicisha abemera Kristo itotezwa ryo muri icyo gihe ryari itotezwa ahubwo ujya bemera Kristo batotezaga abandi ba Kristo ariko badahuje mu kwemera kuko muri icyo gihe mu Burayi abatotezaga abandi bari abakristo bagenzi babo ati gute Kiliziya Katolika nk'uko bivugwa cyangwa se Kiliziya Katolike niyo yari idini ariko kandi nanone rigasa naho riri leta abataragenderaga ku mahame yaryo baricwaga baratotezwaga ubumenyi bwose wari umutungo wa Kiliziya donc nivuga ubumenyi bwose reka ntango urugero kugira ngo byumvikane abantu bize barabizi amateka y'abantu bitwa ngo ni ba Galilei ngira ngo niba ntibeshe niyo wavuze ngo izuba si ryo rizunguruka ahubwo n'isi izunguruka ndimi z'igifaransa niyo bavuze ngo la terre tourne autour du soleil donc mbere yuko abivuga byari bizwi ko izuba ryo rizunguruka isi kuko ubumenyi bwose bwatangagwa na Kiliziya uzanye ibitandukanye n'ibyo basanzwe bazi kandi bitavuye kuri Kiliziya bamwitaga ko ari umuhakanyi byitwaga ngo ni herezi donc ushinjwe icyaha cya herezi cyangwa se cy'ubuhakanyi cyabaga ari icyaha gikomeye ubura naho uhungira muri icyo gihe rero hari hatangiye kuba impinduramatwara mu by'idini cyangwa se mu iyobokamana ubwo havutse ubuprotestante ba Martin Luther nibwo bari baje abitwa ba Jean Calvin nibwo bari baje abitwa ba Jerome Hus n'abandi bagiye bazana impinduramatwara mu by'iyobokamana mu bihugu byabo bituma abayoboke babo noneho batumva kimwe na Eglise Katolike batangira gutotezwa kuko ubwo butware bwo gutoteza abanyagihugu nsubiye inyuma gato bwatanzwe n'umwami witwaga ngo ni Constantin umwami w'umuromani wabayeho mu myaka ya 300 nyuma ya Yesu Kristo donc iwe yaje yemerera abakristo kugira kuba guhabwa umwidegemvyo kuko mbere abamubanjirije duhereye ku gihe cy'intumwa zikiriho bagiye bicwa n'ababami b'abaromani ubwo niba Paulo ba Petero bitwa na Banero nyuma ya Banero haje abandi abitwa ba Vespasiano nyuma yabo haje abitwa ba Damien n'abitwa ba Titus abo bose bagiye basenya za Yerusalemu abo bose mvuze nabazwi cyane kwitotezwa ry'ubukristo na nyuma yabo haje abandi bitwa ngo ni ba Trijani n'abandi ariko abagendaga batoteza intumwa muri ubwo buryo bose bagiye bapfa impfu zitunguranye impfu zigoye ziteye ubwoba nuvuga ko zitabereye abanyacubahiro nk'uko babibonaga uwitwa Constantin agiye kubireba abona uko abakristo bicwa ntibituma bareka kuja mu bukristo ahubwo bibongerera umubare mwinshi bituma bagwira arangije abona abayoboke b'idini babaye benshi gusumba abayoboke ba leta nuvuga barumvira idini gusumba uko bumvira leta bituma uwitwa Constantin yigira inama yo kuvuga ati
nkomeza gutoteza nk'uko bagenzi banje bantanze gutoteza abakristo naje zapfa imvu ntizabo kandi niniyunga nabo nzaba mbonye uburyo bwiza bwo kwiyegereza abanyagihugu donc politique n'iyobokamana byose abigira kimwe hari ku ngoma y'umukuru w'itorero ry'i Roma witwaga ngo ni Silvestre wa mbere ni ntawe wariho no kuvuga ko yari papa ariko wenda yari umweveke muri ico gihe niko babita izo papa byaje kuza nyuma ariko yari umweveke niwe wari yoboye itorero ry'i Roma Constantin aragenda akora uburyarya bwo kuvuga ko yakijijwe ahabwa ijambo mu itorero kugeza ubwo aha wa mukuru w'itorero ry'i Roma ubutware bwo kuvuga ngo nta wundi ubasha kumuvuguruza ico yategetse nico gihe idini katolike rero ryagize ububasha bwo gutegeka na za leta nyuma rero yo gutegeka izo za leta byatumye abatemeranya na katolike no muri leta badashobora kuhahungira no murumva na leta ntibakingira kuko na leta munsi y'ububasha bwande bwa katolike kuko hari yaciyemo imyaka myinshi katolike itegetse muri ubwo buryo kuko yari yarahawe ububasha n'umwami ukomeye abaromani bagitegeka kuko nibo bari bategetse isi yose ibihugu byose byari abana imbere yabo donc bagenda bakura muri ubwo buryo batotezwa hanyuma bituma abakristo rero batemera kimwe n'ibyo ekleziya itanga bagira itotezwa bagenda bahunga uko bahungaga rero bagasohoka uburayi bari bamaze kumenya ko hanze y'uburayi hari ahandi bashobora guhungira ni muri leta zunze ubumwe za Amerika rero ariko imaze kwikukira ni mbere y'uko yikukira ubwo bagikoronijwe bakagenda rero bahunza ibihugu byabo aho batotezwa kubera imyemerere yabo bakaja aho bashaka umudendezo none se barabonaga ko baba bagize ko baba bakoronijwe ariko cyari igihugu kinini kidatuwe nk'uko uburayi bwari butuwe bashobora kugenda bakajaho bigenga kandi bakagira bagiye banashinga na za leta zabo ubwabo urugero n'igihe cy'umwami Elizabeth wa mbere aje ndetse na mbere yiwe y'ukwaza usubiye inyuma habaye umwami witwa Nkoni wa munani umwami w'Ubwongereza uwo mwami yashatse gutandukana n'umugore we bari kumwe kuko ngo atari yaramubyariye abahungu azasigira ingoma ye umugore witwa Nkoni Katerina Darago uwo mugore rero umwami ashaka kugira divorce abisabye papa wariho muri ico gihe kuko ibi bihugu byose nanevuze ngo byayobokaga Eglise Catholique abisabye papa wariho witwaga ngo ni Clement amwima ubwo burenganzira bwo kudivorce amubwira ati ntibyemewe kugira divorce ariko nawe abishakisha atupri kuvuga ngo a divorce n'uwo mugore acure mukamurumuna we wari wapfuye umwami w'Ubwongereza asabye uburenganzira bwo gukora divorce n'umugore we Katerina papa wariho Clement amwimye ubwo burenganzira ahita yigumura kuri katolike agerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo akore iyo divorce nibwo havutse icyitwa Anglikani tuzi nk'idini ubu ngubu ryavutse ari ubwami bw'Ubwongereza bwiciyemo bwiyogoye kuri katolike bavuga ngo ariko ivyo bintu tuzonabigarukaho ivyo noneho by'amadini nk'uko ndumva ko nazo biryoshe cyane kandi nazo bifite ayandi mateka yabyo yihariye aho ngaho duciye ku marenga ariko tuzobigarukaho nabyo bagume babyitegura abakunzi b'Imuhira Studio ni ikiganiro kirekire aho nari mbikoresha kugira ngo nze kwerekana gusa movement zageze zibaho n'ukuntu leta zavutse icyo gihe umwami yiyoboye kuri katolike yavuze ko adashaka kuyoboka rero katolike mu mitegekere mu gihugu ciwe bati katolike y'Ubwongereza igiye kugira ubutware bwayo butavuye kuri Roma nyuma amaze gutanga uwamukurikiye witwa ngo ni Marie Tudor we aza kandi agarukana ijya Eglise Catholique avuga ati Eglise Catholique itegerezwa
gukorera hano cyoboka Roma nk'uko bisanzwe muri ico gihe rero abari bamaze gushigikira ahari wari ucuye igihe baratotejwe donc abari bamaze kwemera iyo eklezia nshasha idafite ubutware buva kuri Roma baratotejwe cyane benshi barahunga kuko basaga n'abari kwihora Eglise noneho abasigaye bari bashigikiye katolike ko ikomeza gutegeka hose barahunga nyuma haza kuza undi mwamikazi ariwe Elizabeth wa mbere nawe ategeka yuko nanone bisubira nk'uko hari yari yabitegetse ahubwo ashiraho amategeko aravuga ngo guhere no munsi nemeje arya amategeko hari yashatse ko dukoresha Eglise yo mu Bwongereza itandukanye na Eglise yo muri Roma ndetse aba umuntu Gouverneur Supreme we ubwe yita Gouverneur Supreme wa Eglise Anglicane iyoboka aho ngaho benshi muri abo ngabo muri ico gihe bari bamaze guhunga bahungiraga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zenda kuvuka mbere nyuma gato nawe rero amaze gutangira gutegeka yasabye ko abaturage bose bagira gute baja mu matwara cyangwa bayoboka ya dini rishasha rivutse mu gihugu cye abakomeje gutsimbarara kuri ya mahame yo kuguma kuri katolike ndetse n'abandi batari muri abo ngabo bo bari bashigikiye protestanti bundi babitaga ngo n'abapirite abo ngabo baratotejwe muri abo ngabo barahunga benshi muri bo navugamo ku rugero abitwa ngo ni William Roger William Roger ni umwe mu bagiye bahunga rero muri ico gihe ava mu Bwongereza aja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agenda ajanye n'igikundi cy'abantu batari bake yigishaga yari umuntu uri warize ibintu bya Bibiliya warusobanukiwe aje gutangiza idini y'Ababatista muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze kugerayo yatangije aje gushaka ahantu kuko we yaharaniraga ahantu abona uburenganzira mu kwisanzura ashinga leta yaje kwita Rhode Island yaje kuba imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iba leta ifite amategeko atandukanye n'aya Eglise donc iwe akavuga ngo hategezwa kubaho ubwisanzure muri leta butandukanye n'ubwisanzure bwo muri Eglise donc amategeko ya Eglise ntategeke leta cyangwa se leta na Eglise ngo byinjiranemo kimwe cyose cigenge abanyaburayi benshi rero bamaze kumva ko hari ahantu hari ayo mategeko baje ku bwinshi baza kubayo baza guturayo kandi navuze ko abamerenge bari muri ico gihe benshi bari bapfuye bazira imirimo y'ubucakara indwara z'ibyorezo zari zaje izitwa za rujol izitwa za tifas n'izindi za grippe n'izindi zazanwe n'abacakara zazanwe n'abanyaburayi kuko uko abantu bagwira niko wamutabwa niko yavuze ngo wingi wa watu ndo wingi wa maneno nabo uko bagiye bagwira baguje n'indwara n'umuruho rero aza gutangiza koloni yise ngo ni Rhode Island iza kuba imwe muri koloni rero z'Abongereza aho rero Ubwongereza bwakoloniza rero muri izo leta zari leta zishika mu 13 yitwa iyo narivuze haruguru yitwa Connecticut izitwa za New York za New Jersey izitwa za Caroline du Sud et du Nord arizo zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo muri izo ngizo harimo izigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri none harimo za Georgia za Virginia harimo za Massachusetts iri muri Pennsylvania ngira ngo niba ntibeshe donc izo nizo zari zigize iyi koloni z'Abongereza zari leta 13 zose n'izindi ntavuzemo nka za Maryland n'izindi zari leta 13 ugiye kureba kuri drapo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite utunyenyeri 50 ikagira n'imirongo y'umutuku ndetse n'iyera ni 13 yose uyiharuye uwo mubare 13 uwo ngo rero uganisha kuri izijya leta za kera arizo koloni z'Ubwongereza bari bategetse izo nyenyeri 50 zikaba ziganisha rero kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dufite kuri none leta 50 kuri nako 50 dufite kuri no munsi donc izo leta rero ko ari 13 nizo zaharaniye kugerageza kwikukira bifashijwemo n'abavuga ngo abaharaniye independence nk'uko no bikoreshwa babita ngo ni fathers of independence ni Abanyamerika waje kuba perezida wa mbere wa Amerika
uwitwa George Washington, uwitwa Thomas Jefferson waje kuba perezida wa kabiri, uwitwa Adams ubwo yaje ba perezida w'izo leta nyuma yaje kuba rero perezida wa leta zishize hamwe muri ico gihe. Donc wabaye perezida wa mbere wa Amerika. Murabizi batoye perezida kuri iki gihe baravuga ngo uyu ni wakangaye Obama yari wa 44, Trump na 5, uyu uriho ni na 6. Ni kuvuga uwabaye wa mbere rero yari uwo George Washington, aza gukurikizwa n'uwitwa Thomas Jefferson, haza kuza uwitwa John Adams, ndetse n'undi utarabaye perezida we witwaga ngo ni Benjamin Franklin. Abo rero nibo bitwa ko aribo babyeyi ba independence y'abanyamerika. Abo nibo bagiye bashira hamwe zijya leta rero zari 13 bazishira hamwe bafashijwe na leta y'Ubufaransa, kuko muri ico gihe nimumvikanaga n'Abongereza bagwanira kwikukira. Urumva Ubwongereza nibwo bwabakolonije. Ubwongereza nibwo bwabakolonizaga. Babanje gukolonizwa n'aba Espanyol, bakolonizwa n'Abafaransa, ariko kubera ko nta bintu byinshi bigenda bijanye n'ubutunzi bwo mu butaka bwarimo, barabireka Abongereza baribo baza kuhaza barahatinda, barabakoloniza imyaka myinshi. Mu myaka y'igihumbi 1776 babatangariza ubwigenge bwabo, ziza kuba ari leta 13 zigenda zizamuka. Nyuma haje kuvuka izindi leta zigenda zibiyungaho uko zigwanirira. Harizo bagiye bagura nka za leta yitwa Alaska, bayiguze n'Uburusiya muri ico gihe, bayiguze 7,200 z'amadolari, baguriye miliyoni 7,200 z'amadolari baguze na Amerika. Hari nk'izitwa za none Uburusiya ntiburi mu Burayi. Uburusiya buri mu Burayi. Urumva iyo itari yegamiye kuri Amerika. Donc Uburusiya nibwo bwayikolonizaga. Nibwo bwayikoloniza, ariko iri muri Amerika. Iri muri Amerika. Abarusiya barayigurisha ku banyamerika bari bamaze kwishira hamwe. Nyuma hari n'izindi bagiye bagura nka za Louisiana, nayo bayiguze n'Abafaransa. Izindi zigenda zibiyungaho kugeza igihe zabaye 50, arizo zihari kuri uyu munsi wa none. Ariko muri zo 50 harimo 48 zisa naho ziri muri chaîne imwe, donc zegeranye. Hakabamo n'izindi zibiri, yo Alaska yegeranye na Canada gusumba uko yegeranye na Amerika, donc iri mu majaruguru ashira uburengerazuba bwa Canada. Hakaba n'indi yitwa ngo ni Hawaii, nayo ni eta iri hagati mu nyanja ya Pacifique, ni kirwa. Donc izo nizo zeneza uwo mubare, nizo zije nyuma vuba cyane mu 1959 ngo muzehe bari bariho. Donc mu 1959 muri izo ngizo nibwo ziyometse kuri leta zunze ubumwe za Amerika. Uko niko mu majambo make leta zagiye zivuka, imwe ku yindi kugeza aho zagwiriye, zikangana nuko zingana kuri uyu munsi. Nizo ziriya nyenyeri nanivuze 50 ndetse n'iriya 13 isemboriza rero zijya leta za kera, arizo koloni z'Ubwongereza. Urakoze cyane, turagushimiye kuba witavye ubutumire bwacu. Reka tugane ku musozo w'ikiganiro cacu, cagenze neza cyane. Ariko kandi reka mbabwire abakunzi b'Imuhira Studio, iki kiganiro kizahora kigaruka. Ntabwo ari ubwa nyuma cange se n'ubwa mbere kije, ariko kizagenda kigaruka mu bice cange se mu byiciro, ibyo bita ama episode. Iki kiganiro kizagenda kigaruka n'ayandi mateka muzagenda muyamenya tubifashijwemo na teacher azi byinshi kabisa. Tubane tuziga amateka, twige nta histoire kugira ngo bizadufashe. Murakoze cyane, mukore subscribe na share kugira ngo muzahore mukurikirana iki kiganiro. Murakoze. Reka tugushimire nawe ugire ijambo rimwe wabwira abakunzi b'Imuhira Studio rya nyuma dusoza. Murakoze cyane, twishimiye kuba mwadutumiye, mwadutekerejeho, ubutaha nimudutumira turahari ibyo tuzabasha gusangiza abakurikira Imuhira Studio.
nta kibazo kabisa tuzabasangiza